10.000 kondisi mulus, mesinnya segel 14 kilometernya agak 40.000 loh. Oke 10.000 RF 2019 juta plat Rembang pajak baru tuh 20 juta. Ini 2019 16 juta susuk ya, susuk pajak plat ya dua motor orisinil sing gak orisinil iki lho spiyone karo apa jenenge master rem menahan pengeriman sing gak orisinil. Lure iki sing gak orisinil 16 juta ya susuk. Ayo mangan ae tegeke iki muni rega pira? 10.000 susuk 2015 nalpote double ya. Wah nalpote tridian jadi gas lor merapat batu Jepang loro. Pajake iki 6.000 susuk iki 2010. Pajake gratis tahun. Blowinge ngene. Siap ngarit, siap buah, monak-marik siap. Pajake bonus tahun. 6.000 susuk, Pak. 6.000 susuk, Mas. 6.000 susuk lho. Bro. Info rega 13 susuk. 13 susuk. Kondisine piye kondisine? Yo siap pakai BC. Siap pakai. Weh. Siap pakai. Weh. Wah, ya. Siap pakai. Siap nggo narik duit. Siap narik duit. 10.000. 10.000. Tahun piro? 2014. 1000 nae. Wah, mesine Poinuke. Masa Poinuk alus. Weh. 10.000. Lho 2023. Street ora ana 17 juta iki. 17 juta ora ana iki susuk. Poinuk aja. Info. Bos Piyusul PJ. 2015 bagi pajak. Plat K yo. Pati. Regane 4.500 susuk. Mesinnya genah. Oke. 4 juta off satu kali. Platnya hijau hidup. Loh, off bulan 10. Platnya hijau hidup. 4 juta ya. Oh, tumpakane penak era majat.